ići ćemo mi tako. Fadela, svaka čast. Hvala, draga. Sretno, moglo biti kuma. Može. Eto ga, dogovoreno. Hvala vam, ljudi puno. Ćao, vidimo se. Ćao. Ćao, Fadela. Ti... Branko, gdje me odvuče 2 sata. Ljudi moji. Fadela, ja ti čestitam. Ti sada morate nam pozvati, vi morate razmijeniti nekako brojevi, nešto se čujete, da pričate vi sami šta ćete pričati, kako ćete se dogovarati, to je vaše. Mi ovdje, nije samo pošaljiti curi, bare jedan poljubac, bit će ti žena. Ja sam obećao, pošto pobjednica dođemo. Fadela, Branko, odmo. Izvoli lava, ja sam obećao. Moramo lava poslati pobjednici, a ti ćeš sad tamo dobiti u igri, kad budeš igrao, ti igraš, ja te podržavam i to je to. Ja vam svu sreću želim, dobar izbor, samo svi ti pišu, vi se ljudi, hvala na gledanosti, na pomoći, hvala svoj publici, Branko, hvala tebi, Fadela isto, čujemo se, vidimo se. Ljubim vas. Da ja vidim sad to poruku, da razmijenite vas dvoje poruku. Da. Bolje, Branko, moram ljubim. Razmijenite poruke, moram... On sumnja Savo u tebi, kako je ovo? Savo. To ću, Branko, odmah da napadam, Bog te vidio. To, nemoj se stid, čekaj, izvini, Fadela, moram ga staviti u krupni kadar. Ajde. Fadela, mi smo ispoštovali, dobila si lava od mene, ko što mi rekao, slušaj ovo, Savo. Reci. Ja samo hoću da ti kažem, imaš li šta da kažeš ovako lijepoj ovoj djevojci sad, kako ćete vi nastaviti dalje, ja ne znam. Reci joj nešto, na primjer da je voliš. Pa naravno da je volim. I što ću više reći, čućemo se privatno. I to je to, Branko. Ne smije varat. Juro odmah počeo muvat, šalje, kaže poruku Fadel, nema Juro muvanja. Viš koliko smo mi muke vidjeli večeras, 100 žena bilo, navalo 400 žena je ušlo. Jes. 400 žena je ušlo ovdje da podrži Savo iza od Fadela. Fadela, pošalji mu jedan poljubac i onda se vi čujte. Evo Savo i avione dobijaš. Hunter, kralju moj, ljubiti, brat duš.